Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang hi. Suam mem ta. Ngalih ngatieng bat mai ceka bedum. Ban ngam kuat ban niap bak cengdum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakong kham tilod lingdo kawai ni kinong rem hakas nong lapangam kalapan pawi kising sungsi pakum konong rem kami olah satya bani rem hadu menta menne namar ka jingkhangla jong kikarbi kibasa hatapat habai kran bakadong khubor jong Kapatisi TV kakong kham tilod kala itu bikinong song snong jong kalapangam kilayai sya but up hadu menadap ke election hakajala Asam kanang banyo e karen penbet yaki kendrum kenram Henry Karbi Kim Aila Satya yaki ba kalapangam banhiar sikilingkha bat kalay thuru bagi Karbi kibu dikinong sentian kibu jura kubor syaki snong basa ki Karbi ban khanglat ikinong rep kasnong lapangam tang siyo i bagi hiar sikilingkha bat nalor kata kisiat ru daki jiri yakinong lapangam kibalet sikilingkha kalay thuru bahadu manta kasngi kakat sautrik jomang kinong rep Kim Simlayo Lat Satya banlet sikicakarep Namar bagi pulit Meghalaya kidang yai beteng banyak keren bagi pulit Asam. Kiba syong ketembian haulung bentor ubajan hapo uput usam jong kasnong lapangap. Sinong dini dalam pangap tidak tipras nya pi ke kubor ke bertari yau lut pi po mobile pat pi ki kubor ro di sinong gi thau di yau lut pi nen ong gi I lai turi sports sekretariat ong gi I daily one tali rep daduk mestep DM gi pulit lai saran ni pi lai li chan pi yo pi rep suk rep san Henry mundawan in nei kesngi hagani gabri kelengkha ke yong I to ye chem gini gi he pulit ki yong I ni medicinal yong ga Asam wa medicinal yong igi Meghalaya dia kelam gi di pembat ki hini to ong gini ga Asam ne yeru e pi garayu ya repi boy em haperdi yong pi kamso snam de yap resa de yeru e pi garayu ya repi te ya kelam gi hadin dite tami wan ga an kwa ya kelam gi ong gini yang chua cibit cik so yo ya kelam biang I te boy bele ye ki libe gi te gi nong Karbi libe gini ki pulit Asam te gi nong Karbi dete nang yang chua I gatte yo tu ye mo gini ki pulit Asam la libe gi te gi nong Karbi tak pat iki sinong pangap nang yang ihini kam ginong rep yo luti yo rep te ki hali gi yong I hawdakat ni por kam I ginong rep umpu yo lat I rep nin kular u tibeti set nestari I ong unelali wan dali rep suk rep san ndrei wan in nei gesngi hagini gi beri gi lengkha gi yong I hagini gi lum pentor yong I dap ki pulit ki yong I di celai ni lum depte ya kelam gi pun ar liang pulit yong gi Asam wa gi yong I hi ki pulit Henry katel MJ ki pembat yu yo I rep suk rep san takam I ki lepangap ki bada yo luti ibam dagani ga beri ke pentor ki yong I tadi no yo bam I gattu hawa kat itu izin kular ki yong ki inin ong ki daily one rep suk rep san Henry mundala ini myo urep ya gini ki beri ki pentor ki yong I kini ki beri ki pentor ki yong I mentok ki nang cisnem arsnem mentok ki wathit I kini ki beri ki pentor ki yong I ki hiar peting naduk ki beiman beli ki yong I kira kat no peting Kiwa nang di dañ cerak ki dañ skum ki he ki dañ he dañ kemai ki sek ki wa
dany wapam gi baymen bayli gi yong i te her peteng gi hei menchua kini kinong tak pat to hagani ga penthor ga hali gi yong i wabam melabam pan gi kita gi baymen pamen gi yong i gi bayli pali yong i te mendepoi kat ni takam hok ki yagini gi beri gi penthor gi yong i tanga karpat ya ka sarkar Meghalaya yok ko u kerchan di wetok dur yok ku ya sach i hakmat ka Lok Sabha kam u kenrat sang ma u chong hibor nyau phau u ya kelam ni kini ki beri ki penthor gi yong i warok kilis ki peta gi yong i hawanang che Meghalaya ya le ulek gi kam ni pembece gi i bukpor gi i yang hakate katarik i de yang hotel manai i de yang hodep u thabut ki asam i de handrei haduk gini kisngi kiwa de i citarik artarik hakan rutarik handrei emsla mundawan i segini gi beri gi penthor gi yong i karbi de chua ko hite yang gi iman kesngi man gepor kang tang chukai step to dia wan gi hini lali yang gi i DM gi CID gi warak bertaja chnong chathau gi yong ki de beg gi CID yong ki yo u khun gi che chnong gi thau yong ki yo gi mi pajba i handrei katele i emu nyau i te wan baj i piyo i ko hok kanong kanti yong i rep baj i hiar baj i chupok ke heli yong i handrei hite siap pemban gi i gi ceri matur wan cha de gini gi pulit ki chong wasla hini ulum mu pedeng yong i kani galum ko pedeng go chong ni ko pulit asam to nangga area ge yong i kalan holding ge yong i ko scam hau ni ulum mu pedeng kita gi hali sitei to kalis ke pata waro nang yong i ke Meghalaya yele hok komong kete ke sarkar Meghalaya wi kalam tangite halor ko hok ke sekhi gi yong i gi nong rep hini ko biang kalis ke pata tam ntip ki yo kalam yo sak tangite tanga kerpat ya ke sarkar Meghalaya yang bhachim khia ini wi sat wi dai i yo uman ke hok ke nong kenti ke yong i. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.